Vorengang hoi ki PG bupen keban lak krisir ke batang ka ke abarim KLNLF on terona phansi pibedlo posi sangita tiso pipen lamklar ka chipi. Aron repen broiler abo ki pona tuma phan aron alo ka khurung tu. Dilai State Dispensary along dengia ki sopen kaching rai je aphan fogging asai kedeng. Carbon life prime time abirta kila angara dona phan setame nilisami juli bepe hin pen cardom apajurik lo cardom. Pini prime time abirta ang ton pen arject ha. Karbenglong Autonomous Council along Kachari Vek Karbenglong Autonomous Council CEM Pendanglo EM MAC atum ket hek kereri soe jangaphan vorengang hoi ki piun epin aporahut kalili kalang langatum kiduk dat arara tumalong pen sorkar vorengang hoi nang pipo pa men pen lak lagatangka chong thui chubai pen vansi amit hang ahemarit pendanglo gari motor ka chenamatum Karbenglong alo pen nanganatum do Town City ajoke che hai unchit mate chongthu chobai theka lingsi kache pangreng thek pusi bangbang adim aphan arjudun longbom lo bonta nona bangke bangbang adim kalisi mithang Karbiang longalo amasi che hai una lingla pen chongthu chobai theka linga tumsi gari motor pen danglo ahem arita chelana bomlo bonta nangli ki dukdat arara phan ko ansi chongthu chobai unpo keng sanga tuma salam thiason John Pharwa chai nong pathilote ateke da ki thilo pasonsi kachong thui adu che kom lote ame thanga masi chenep tanpo la sonsi kedam tang ja khongni phain kora trok ani voreng ang hoi ki PG pa men pen inut sangita ti sopia bang ke ongdong atuma long pen lak lak atang ka wan dera mat voreng ang hoi bang ki pithek thedet pura ke ongdong atum pen akoi wanlo Bangso putha kedam tang ja khongni phain kora trok sirani sangita ti sopia hin pen pherang ke amai phaponsi lamklar chipi pondo Pherang ke amaya long sangita ti sopi pen ke than pona tengke ni anut anura long pen tangka wanlo setanili phanang ki puwa bangke nangli permanent avorengsi ke nangji pulotang te lak trok sia tangka nang pinon kali pulotang te nangli che phojero atuma phan setami ridamra voreng ang hoya phan tangka le pangrum rong non pusi onteron nang ke toy pusi pherang ke amaya long ningje pon hai news long ke ta hoklo nili phan la onteron bang nili phan hat la ka paisa nangli jungjung nang chipi thek the pusita me nangli munit collection ra nangli phan permanent nang pon po palam lo nili phan na chu runga join ni lo he nili bangta Voreng ang hoi ki PG pura nili pen pen kaddo kabe bang thom kebra phwa tumalong pen tangka la krisir ke wanlo bang so tangka do anta abarim KLNLF claim bang thu on terona phansi pivet lo pota pherang ke maya long pen ningje pon thu damji po bangke la 35 jon long 19 lakh satangka long bangke la alang di bang on teron bang nili phan pudam lo ma tidi 6 lakh vet sangita ke nili phan na tike rungdung 6 lakh vet nili cheboy phiji lo 6 lakh tangka nili cheboy un po ma tidi la bangke kali alang 6 lakh kali alang nili jungjung pensi alang ni long ke 19 lakh sana tangka dolar Nasi alang li onteron setame di phurong supi KLNLF koloni mate rong bena klamalong si ahem do potsi nili permanent avoreng ang hoita nang nilo lapen nili nang ki pilak ni lapen hala bang thom kebra phlia tumalong pangrum tetpen lak kresir kep atangka nang cheboy thu etnon posi sangita ti sopi pherang kya maya long pen ningje ponthu bangsi lakni paisa ke pachong vet lo mati lata alang di phan lakni paisa pachong vet lo Ingke labang kalau pugali dat ke. Sita me ajat noi punoi ta nili poisa jungjung pen nili ke mane nili tanang nelo nili ta doan se me kabu ya preng chipi po balong le chot po sita me business ison bang hedi nili sota bi heglang po nili ke la sakuri pujang nili phan ke nang nelo nila se nili hin ba on terong phan nili chuting nilo Lasonsi medical along voreng pekpon popura tangka ke enpon thonsing ingti horen sing terang lapen rok bea tumalong nila candidate tuma phan ponsi paching ki toilo hala so ho dipu medical college along abangke apo sabelang buta thandun pamelo banta nona bangke nili hem nang chirai deji pupen danglok ason aning ki thi dekanga bangke chok che pusi ningje so dake medical college long ta apo sabelang pata salong ta
bang sarta nang na kidam hot sa tame nang chithan dun lo jitu nili gi pona asar pusitame rock bay pusitame bahoran terang pusitame badhon singing ti pusitame alang litum ana asar tunta chithan dun lo la candidate tum pha je thalang ni atum pusitame badak difu ke nona mat ke ave guwahati bang ke do security agency lagele ha da ange nang dunta chok wa an lo Halapu forest asai ka mahin pen vorenga hoi ki PG po men pen ke bana tangka bang pho a candidate pen laksir kep anwan lo la so tangka bang ke laksir kep ta Edward tok be phansi pi vet lo aphi vorenga hoi pek thek the ongsi nili dam pen chingki che than dam lo la so phia bang ke Edward tok be bang ke non puanta phone le call setami nangdeng ama sinangdeng dedet lo puta pherang ke amaya long pen than pon thu la sini di than lo ako inu banyan than lo ako nang jok don lo ke la suhut long nai jok don lo si bang pho candidate lo bang pho an do lo bang pho an la Edward phan pi lo ni li la pen la sun no la ka tang kan pi lo Edward to bi phan no la ka tang ka pi lo anang li bang nang deng don lo angke 2-3 months antan ni li khobor bom lo NP bom lo je ko son ma ik lo News report Karbiang Long Live Khatkhati police station angkang Khatkhati aban petrol pump along aron repen broiler avo ke ponagare atum along police veterinary lapen taxation department atum aronalo kakhuruk juna sai kedeng pona birta rip don long birta kelong duna tengke asama hawar break jama dim pen jorhat golakhat haihua dim pen dimapuran ke pon boma jok keramtang penanga jir kiding pen thang aronalo ave pin pensi broiler avo ke pon atum along ke messenger phan kirika khuruk duna sai denglo alang litum ke claim pon lake Karbiang Long Autonomous Council pen aron mate hukum alo do pami lapen Nagaland MLA atum pen chingki chingwai pami lapen Khatkhati police veterinary department lapen taxation department atum same chelang pen pensi labang so sai kedeng posi pachini athe ahok ta hok non malom ason akiso ki do pena jok penang ason lang o long hong lapen broiler awo hai hui an ke khang dolo lapen la so biha claim ji pulotang ke aronalo mate veterinary doctor atum pen satlang ke entang atum ansi pon longji lapen jorlongji posi taxation department pen nixon terang pen kidam tang jakhong poni phai ingkoi ra plea arni pen sideng ponlo posi pachini lapen lakadu ka be agari anta pachirui thu thailo posi pachini ponthu घरी के है अंके नॉन पनी रा खखुती ला थाना दुंग को अंके डिपार्टमेंट ला अबसु नितुम दिके डिपार्टमेंट के माने कागज सांगता बेदा के वैक्सीन पीमा पीपे मा बेमार मी पुता पीपे लसी नितुम खांग चेक पु बंग पनु निलो ने पु पन लोबदा को पु माने नागालैंड सप्लाई तम थुजी का है अथि पुन बन अदुंग इकलो मति लसी बिग इलो है पछिदो इखा को बोला कुंदु जगह तो सिनातुली कत ले जाबो अच्छा कत ले जाबो अभी तो आपका थाना के पीछे तो माल फार्मा जी स्टॉक हो गया मालिक नाम की আছে স্টপ কৰা दीपक कुमार হ্যাঁ दीपक कुमार কাগজ কি আনিছে লগতে कागज सुना ये जो कंपनी फला जो चालान जो আছে ऑनलाइन ता मालिक पारा আছে व्हाट्सएप दे पठाइছে ভেটেরিনারি হসপিটাল পৰা কাগজ লৈছে না मेरे पास तो ना ले কেইটা আনিছে তো মুরগিটো পিসটো किमान कोनटा लब 1000 पीछे थोड़ा ज्यादा होगा पहले तो ना एकदम Karbiang Autonomous Council pele तुम इसी arondo तो order तो plus order तो तुम follow tapi तुम lang cari no la penke la तुम mangke la sono ponman nom ke la veterinary kan certified नहीं बोला है la pang department तुम चलांग लो itu mangke da kona pen sige ban ba kona sila तुम की दम जी मा नला तुम की थाना तेंग की दम जी la तुम के la खटखटी long से स्टॉकिस दो कोलाम है la sila तुम लोग ना से स्टॉकिस लाइसेंस तावे थंग तावे ट्रेडिंग लाइसेंस तावे supply from trading license nangi apne stockists from license nangi la CC arondo under section 3 regulation 1953 trading manon tribal pala so council hadi 1952 ke baki arondo la si koma majuk kami la business bank chang chia pra isi hadi la so license bang obtain nangi la si long ke la tumi khang ta ve la si la ku sang ke nge la pi bang patoi long athi pachi roji kita me dakhi bele to ha
Api baca ni tema aku kepada orang lain. Nono ke tegelong bangke hala dak la taxation department tumta me alo lang lo la pen hala veterinary tumta alo lang lo oke pusi dak pana bathai lo sita dak koma tumta kasi yok ne sita gari non la boiler mokha bang pasunu de plus o puthak puson son ne nari thani tha Oh, ladak hai. Alang tu masih cipulo. Anu si la hornbill TV long dah hai. Ladak tak teglong long mani kayum pun itu temuni. La pen arif la hai tu hai. La tu mani 10-12 jon ni do la tu hai. La son la tu mani kidam tang mani 15 dan 20 years an la tu tak mani buat business puri. Ni tu kiduk teknik pu. Ratang lo cipu kan tu ke jom ni abu si wam ko tu thap pu. La amjok ni tu hangai la si ni tu kiduk munit ni tu hai ni tu kam cuklem long nahi la puson si la tu. Si tami ani bangda tu mane atrak si go po inke non ni tum la ron jiteron ben nilge jirpo ni tum si mane license ka tu council long ni tu tax pibo wo la ni la wo ke pon amend pe hai la ni tu me mane NOC do ni to long veterinary la so certificate do ni to long ni tum amne karbyang lo tun mas council pa ni tum tax pibo stamila dak la hai tum hamu pe na men ku tum hai la tum mane adhe tum la aning ma thakai no muni tum hai pini 20 years la tum la dak business claim der la na ke the business claim la karbyang lo tun mas council lo phang kai sita la tum revenue pipe pini anda pipe la sita me kumasi la hai tuwar ka solab no karbyang lo tun mas council si solab mati masi la hai light kumasi pilo karbyang lo tun mas council si light ki pimati tum police la hai la dak police tum han masi dorma pilo karbyang lo tun mas council si dorma pimati ni inte lahai ki juna lang masih bilo karbiang no tun masih council si pipo mati yong si karbiu ang no tun mas council pen alang tung okol amni hubitha bang si enun chok sita me ke rap dunje phang ke tax bang ke pisilet hui kachong hu pen lok pulote lage koson la lage council ni laso council ke okol karbia council gali mati laso council ke kaddo we karbiang no ke do kaddo we athe tu mat council mati Bokajan penanantera Karbi Anglong Live. Non malom district angkang pialong dengia ki so penangan kelong aphaido bangso adengi pena jog apran ke damdang setami dolo lase bangso pen kaching raije phanpura ke damtang ja khongni phain kora troxy arni dilai state dispensary along chapatir piponsi mihi karu mate fogging asai dengpon Dilai State Dispensary pen kachapatir pipon bangso chitim karplung aphan mihikar u asai kedengalong Dilai hithi angkang Dilai gate lapen Dilai State Dispensary angkang Dilai Police Station along dengia ke sopen kachingrai dunja aphan mihikar u asai dengponlo bangso hut Dilai State Dispensary in charge Dr. Jirjar Phura penangke pachini dunke dengia ke soputhak Dilaya hithi along kangdang bomsi thek longlo la solam the arjulong si lapuson dengia ke sopen kachingrai dunja phansini litom bangso asai bang claim pon loposi nang pachini dun halpu Dilaya hithi along ke do atum penang ke pachini dun ke Dilai bazar along ke do prong atum non an bangner cap so selo dengia ke so kacholong lasi bangso adengi pen kachingrai pon thek ja phana bang ke penang an sai ke deng pona bang akenang sot pusi ningje pon renti Jangan lah, dengan media sekian tu lah, itu hospital pen lah, aku lah di pen lah, itu department ahin pen kira pen sih, itu dah lah fogging ang padoi lah. Tasar dalam dengue do mah, dalam delai lom. Oke, kali lang है, non si lang lah. Si mana lah support pacan cek pandang si non pen state kian loh, mau ki pacan lo ida panon positif kita long lah. Ke thombak tu Ada hedi ha. Dilai pen Bijoy Rongpi Karbi Anglong Live. Bokajan subdivision angkang Lakhijan Sukhanjan lapen Amarjan Garampani mate langkar oman towar kaselam ajam ke pathe amen pen kaselam bom ke patang tet det pen sai ke klem kangton ko jok arniwang ta kachelenga raratum kisung pen jingtang nang lopasi birta longpon birta kiripon long atengke SOPDG pen Mukhyamantri Unnoto Pakipat Nirman Achani sohinirang kare hini pening korake thoma pharman tangka sika kutikre isi pathe konsi kilometer phoan sai ke klem ponje phan inut Golaghat district asor contractor Garin Sutia phan pajir ponlo laso tengpen kidamtang ni phai krener cap theria cheklo Assam Legislative Assembly along Deputy Speaker Dr. Numal Mominari Dengpen ingpu ponlo
bonta isi kamang humi me alama bangki long e input det pen hithi iroi malom pen sai ke claim ta chengpon phidlo la sojok penang arara tuma long pen ningkarong alam theta long ponlo bonta nona bangki lapukali dersi kidam tangjang mini phai kep ani malom pen labangso asai ke claim cheng hoyamat piniar ni an chiklojon pi pleng ter phita claim bang dersi bikok bangso tobar kaselamji pura JCB ki huthat projok nona bangke rara tongka chelengja phan anta penang na ke sung nang to koklo lapen ka bacheleng ki sung chot kalisi munit aking pen ke dam ke bang anta ke pega thai ka be pen ki sung dolo athe ahut pen ke gari hi janta chetong nang kok la posonta do koklo Lasinon Prabjin pen contractor garin sutia bang labang so tovara long sai nang chiklem da prangja phansi rapen tuning ripon jongsi kali pulotang te labang so sa anut ka prek a contractor a phan ka hodai thujia phansi kit he giding etuma phan ka tuning ri pado ponthu labene si joy joy pen birta ke long pona tengke tovar asai ke claim bang chibi koksi contractor garin sutia bang Guwahati bil sa phan loksi ka chiklem puta isi angkra pen birta longdon Bogajan penananterang Karbiang Long Live. Karbia khai pen hako alun sepi mate uchepi ningkan pharo isira kre pho arta phi bang sopir thepen cheboy tanglo. Lasonsi hanjang langso havar kamalakanta bearong amikar kalitang kania be achor kalitang karing tisopi inut hako alun sepi mate uchepi kemandun cheng abang philo kedamtang pharokresir kebra kep aningkan amahang ke thega bang phi kalitang karing tisopi karbia jutang jubat nim rokom ke thek pamia bang philo hako pen inglong ari chotikia mo ke do an parta rong angbong ke thek muchot keri muchot abang philo lapen karbia khai sorluang bong pen delhi rong sopi an setami keli dun chenga bang philo kedamtang pharokresir kebra thom kebra sir kepen pharokresir kebra pikebra pho anikan second world war aho setami kethek dun longa bang philo lapen kedamtang ani setami Karbiang Long Live pen alang li pir the ki do mahut alang li kaya lamo abutha chingki chethana jai mekta padu ponno bonte isining du meme alama bangki pini arni alangli ili tumang bong pen awi tanglo alangli mithang a hemalong ningkan pharo isira kre pho arta pensi bangso pir the pen cheboy juilo news report Karbiang Long Live non malom gari ke nam kachi hunga sonsi bangso gari aphan ke padam boy je aphan petrol diesel ke thai je aphan petrol pump kangpu setami kachi hunga sonsi thek pon longlo Lasonsi habar geha tobar krong thom kache togalong pendam chek mirdopa tharalong Indian Oil mate Chaudhary brother pa men pen isi gari motor ke bega tuma phan joy ke pen diesel petrol ke long abar sai ke long ja phan pura pini pen petrol pump ingpu pontanglo kedamtang penangana ningkan pen setame phuloni pen hauragha tiniali mate tobar krong thomadak gari jangthu kilonga thai kabea jok gari ki bega rara tum penangana ki sung dolo bonta pini pena bangke bangso ki sung pen jok ponpo Karbiang rat mate la gari motor ke ka sulai man mai se birta ke mel han lo penangan la dak phuluni hawar la pendak haraga tili sentar hawar tum jangthu ka chu thai gari bek tam ki sung do alang to thelo wi nonason bukulian dam nei la pen nonason tuan ki tokmuka son dam nei khelo si ake siksak ason do bote menon ki si la dak hawar man se mi se birta ke me sona khaglo la dak haraga twar krong khom haraga ate tiniali along dumben wang chat la dak mirdo pathar pu si do for them to war dum thermal lo la dak nona ki mi khuli kupon tanglo alang to thaipon bomol dak Chaudhary brothers pu se la dak airport lo la pela dak Indian Oil se long bonji la non ki milang la simmat dak pluni hawar pen dak haragar hawar man se me dak tum joy given dak long pon po bangso petrol pump anarlo chot lapukali hadak ajo phirlo mate 24/7 setame jangthu long ponji posi Chaudhary pen ningjepon है बकुलिया बाईपास जब इंड होता है उससे 500 मीटर के बाद लेफ्ट साइड में पेट्रोल पंप है ये 1 अगस्त से 24 आवर हम लोग सर्विस देंगे और यहाँ में अभी नॉर्मल पेट्रोल नॉर्मल डीजल स्टार्ट हो गया है और आप लोग यहाँ पे
तेल के लिए आइए, हम वेल सर्विस आप लोग को देगा। मैक्सिमम स्टाफ यहाँ के लोकल आदमी को, लेडीज़ लोग को यहाँ पर रखा है, वेल सर्विस देगा इसमें। Puluni pendir chona rongpi Karbi Anglong Live. Pini prime time abirata ke laponsi kang tonik lo.